Umunsi tugiye kuvuga ukuntu intambara ubwo imaze iminsi yatangiye kuri 28 z'ukwa kabiri k'uyu mwaka 2026. Intambara yabaye hagati ya hagati ya Iran na USA na Israel. Ubwo USA yafashaga Israel kwataka Iran. Ubundi byatangiye intambara ijya gutangira, Amerika yari mu biganiro na Iran, bari mu biganiro. Icyo gihe Iran yari iyobowe na Khamenei, ayobowe na Ali Khamenei. Noneho icyo gihe ubwo hari kuri 27 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka, hari kuri ibiganiro rero bihuza Amerika yayobowe hari yaje Perezida J.D. Vance w'Amerika, ari kuganira na Iran. Ariko bamaze kuganira ibintu bimeze neza, nibwo Perezida Donald J. Trump yagiye kuri social media ze aratangaza ko bagiye gukubita Iran. Nako ntabwo ari kuri social media, ariko nawe yabihanyujije ko bagiye gukubita Iran, bakazayikubita iminsi itatu niba myinshi. Bazaba barangije, bashobora kuba baninanira myinshi, ariko bagomba kuzaba barangije guturutsa muri Iran. Iran rero bayishinjaga iki? Kuba bavuze ngo Perezida Donald J. Trump yavuze ngo agiye kuva ngo agiye kohereza abasirikari be ngo bajye guturitsa Iran, ngo bakureho ubutegetsi bwa Iran, ngo bashyireho ubwabo. Kandi ikintu Perezida Donald J. Trump yari ari gukora, yari no gufata leta ya Iran akayangisha Iran. Perezida Donald J. Trump yari ari kuvuga ngo bagiye gukuraho Iran, bagiye gukuraho ubuyobozi bwa Iran, ngo bashyireho ubuyobozi bushya. Kandi urumva yari ari kubwira abaturage ba Iran. Icyo gihe amaze kuvuga ngo bagiye gutera, ngo bagiye kurasa muri Iran, ngo bayituritse mu minsi 3 bazaba bayirangije. Ese ushobora kwibaza impamvu bavuze ngo bagiye guturitsa Iran kandi bari mu biganiro. Buriya Iran, Amerika ikintu yashinjaga Iran, yayishinjaga ko ifite ibitwaro bya kirimbuzi. Icyo kintu yashinjaga Iran ko ifite ibitwaro bya kirimbuzi. Rero ikavuga ngo rero, kuko urabizi Amerika yagiye irwana intambara nyinshi. Hari zarwanye muri Vietnam, aho yavuyeyo ntabwo yavuyeyo amahoro, kuko mu Vietnam yagiye gukubitira umunyamerika agira ngo ni umunsi wo kubeshya. Ariko Amerika yavuye aho ngaho, nibwo Amerika bagiye noneho bajya gukina za filime za Barambo mu bisheke, berekana ukuntu Rambo ari umwe gusa afashe imbunda arasa umu Vietnam, ari umwe wenyine, kuko aba Vietnam ubundi bari barabarembeje. Rero kuri iyi ntambara ya Iran rero, Perezida bumva icyo Perezida avuze barakora. Ubwo Perezida Donald J. Trump yarabivuze, nuko intambara itangira kuri Iran. Yaratangiye kuri Iran, Amerika irasa kuri Iran, ariko Iran Amerika ntabwo yarashe kuri Iran. Amerika yakoresheje Israel, kuko Israel niyo yegereye Iran. Noneho Israel yarasaga kuri Iran, hakaba hari intambara ya Israel
Israel iri kurasana na Iran, ariko Amerika ikajya ifasha kurinda Israel, kuko Amerika burya ifite ibirindiro byinshi mu bigobe. Amerika kubera ko ifatwa nk'igihangange ku isi, nk'igihugu gikomeye ku isi, hari ahantu henshi yagiye ishyira ibirindiro. Wenda ahantu twavuga yashyize ibirindiro nko muri Katari, nko muri Korea naho hari ahantu yashyize ibirindiro, naho Korea y'Amajyepfo, gusa ntabwo ari kwa Kim Jong Un. Kim Jong Un uyobora Korea y'Amajyaruguru, ni Korea y'Amajyepfo. Ahandi yashyize ibirindiro ni muri Saudi Arabia, kuko Saudi Arabia ni naho habaga higeze kuba cya kihebe Osama Bin Laden, ariko yaje gufatwa kuri operasiyo ya Barack Obama, bamufata bakeka ahantu yabaga. Noneho Iran barayirashe. Iran nayo ikintu yahise ikora, kuko ntabwo yabonaga guhangana na Amerika bitari buyishobokere, kuko icyo gihe twavuga Israel, kuko Israel yari gufashwa na Amerika. Ubwo yabonye bitari buyishobokere, avuga ngo rero abona bitari bushoboke guhangana n'umunyamerika intwaro ku ntwaro, ahubwo Amerika ngiye kuyihombya mu buryo bw'ubukungu. Iran bavuga ngo bagiye guhombya Amerika. Ubwo bo bazanaga buriya umuntu ashobora gukoresha ikintu cya make ajya kwangiza iki kintu cyatwaye amamiliyari, nawe bagakoresha miliyari iri kurangiza ako kantu kaje. Buriya drone, ushobora kohereza drone kugira ngo iyo drone izahagarikwe, kuko Iran zoherezaga drone muri Israel kugira ngo izahagarike. Israel bigasaba ko zikoresha misile zikomeye, ariko zajyaga kugera mu kirere cya Israel, misile z'Abanyamerika zahagaritse izo misile, kuko buriya Iran yakoreshaga misile gukoresha misile kwa Iran baje kuzikoresha nyuma bakoresha ballistic missiles, izo misile bakunze gukoresha. Gusa icyo gihe mbere intambara igitangira boherezaga amadrone akagenda, amwe yabacika akagwa kuri Israel, kuko Israel ifite ukuntu yubatse igihugu cyabo, bubatse ahantu ubuvumo, ku buryo umuturage aramutse agize ikibazo yahunga ajya muri ubwo buvumo, drone ikaba itakwangiza. Niba yakwangiza ibintu ikaba itakwangiza abantu, kuko abantu baba agaciro kurusha ibintu nabyo kuri ibyo bintu. Noneho Iran rero yabonye guhora Amerika yirasaho bitazashoboka. Icyo gihe ari Khamenei yakiriwe, icyo gihe yahise Amerika irasa mu bigobe. Ubwo ni ahantu Amerika ifite ibirindiro, irasa ku nyungu z'Abanyamerika. Abanyamerika batangira kuyahombya, ariko Amerika uko yari ifite maneko, yakomezaga kuvuga ngo yari ifite maneko mu gihugu cya Iran nk'imbere, yari ifite amaneko. Akomeza kuvuga ngo bigire vuba mwice uwo maneko. Oya, maneko yabaga makuru Abanyamerika, akagenda akababwira ngo kubwira Abanyamerika ngo generali ari Khamenei ahangaha, kuko n'ubundi batangiye bica abayobozi. Babonye batangiye kujya bafata inyungu zabo bari kuzikiniraho, batangira kwica abayobozi. Bishe ari Khamenei, bishe ari Khamenei. Ubwo yari perezida, yari umuyobozi wa Iran, kuko Iran ubundi igendera ku idini. Iran ni igihugu cy'abayisilamu, bamwise ari Khamenei. Baramwishe, bica n'abandi bajenerali bakomeye. Gusa bari bataramenya ikintu bari bataramenya ni kimwe. Ntabwo bari bataramenya ko muri Israel hari maneko.
nako muri Iran mu gihugu cyabo bafitemo maneko, gusa baje kumufata ari maneko ukorera mu Amerika, bajya kumubaza ibibazo, gusa baba bamaze kurasa ibigobe, intambara igitangira bamaze kurasa mu bigobe, abantu bavuze ngo kuki Israel iri kubarasa akaba ari twe bari kuvuga ngo Amerika niyo yaduteye, sibyo? Ari kuvuga ngo Amerika niyo yaduteye, undi akavuga ngo rero tugomba kwangiza inyungu zabo, kuko ubundi hari igihe ubona umuntu mutarwana, muramutse murwanya intambara y'amasasu mutamutsinda, rero mwebwe mugahitamo gukoresha intambara y'ubukungu, mukagabanya ubukungu, kuko ibihugu byose byo ku isi ibyinshi bikoresha amadolari, kubera Amerika yubatse ikintu gikomeye cya petrodolari, ibintu byose bicuruzwa kugendeye ku madolari. Uba ugiye kugura ikintu hanze cyane cyane bagura mu madolari, niba nako tugiye kugura hanze dufata amanyarwanda yacu tukahinduraho amadolari tukajya kugura gutyo kurusha iyo wanigira ishinwa. Urumva ni amafaranga ry'Amerika, abanyamerika bakoresha idolari ryabo ryarafatishije, rero idolari ryabo ryarafatishije. Nyuma icyo kintu cya petrodolari, ikintu cy'idolari bacyubatse kuva kera, ariko hari undi muntu wari washatse wumva iyo uje kubaka sisitemu ntabwo ubura abantu bakurwanya. Hamwe na Muzehe Kadafi igihe yazize yatangiye kujya yubaka sisitemu ye, yagiye kubaka sisitemu ku buryo bazajya igihugu cye bazajya cya Libiya bazajya bagura bakanacuruza mu mafaranga ya Libiya kurusha muri petero, kurusha gukoresha idolari ry'abanyamerika, kandi Amerika niyo igomba gufatwa nk'igihangange kuri iyi si. Iyo tuvuye kuri ibyo, Iran yarasaga muri Katari, ikarizasubira ibirindiro bya ikintu Iran yakoraga, ntabwo yarasaga mu baturage, yarasaga ahantu hari ibirindiro, ku birindiro by'abanyamerika, nuko Amerika nayo ikongera igashotora ikarasa, Iran nayo ikabishyura gutyo. Iran ikavuga ngo Amerika niturasa, bameze nk'abari guhimana, Amerika niturasa natwe turarasa mu bigobe. Ubwo mu bigobe twari twavuze ko ni bya bihugu byose Amerika ifitemo abarinzi, ifitemo abantu bagiye kurinda umutekano w'ibyo bihugu, ariko biri muri za nce zegereye Israel na Iran, kuko kuva muri Iran ugera muri Israel ni kure cyane, bo bari bafite intwaro. Buriya impamvu Koreya y'Amajyepfo ya Kim Jong Un itamenyerwa nuko bafite ibitwaro bya kirimbuzi. Buriya igihugu gifite ibitwaro bya kirimbuzi biragoye kuba wakimenyera, kuko gishobora kuzana ibitwaro hagapfa nka miliyoni icyarimwe. Byakibuza bikoranye uburozi bwa danje, rero bishobora kuza kwangiza ahantu. Noneho intambara yarakomeje, nyuma y'uko y'iyo ntambara habagaho n'intambara y'amagambo. Perezida Donald J. Trump akagenda ku mbuga akandika, perezida ubwo Ali Khamenei we yari yarapfuye, yashyinguwe nyuma yari yapfuye, gusa Ali Khamenei amaze gupfa, Iran bo bari bafitanye ikintu cy'ubumwe cyo kuvuga ngo tuzarwanirira igihugu, tuzatuma umuntu wishe Ali Khamenei yabyishyurira. Ubwo nyine bavugaga Israel, iyo wundi bavugaga abanzi, bari bafite abanzi babiri, ubundi barwanaga na Israel, ariko bari bafite undi mwanzi ukomeye w'Amerika, kuko Amerika yari gufasha Israel kurwanya Iran. Noneho Israel yatatse
yatatse no mu zindi nyungu za Iran, yataka muri Liban, urumva yari ibangamiye, kandi Iran yarindaga Liban, none Israel noneho nayo yaraje rakara, atangira kugaba ibitero bikomeye muri Liban. Amerika n'ubundi yarayifashaga, nuko uko bigaragara Iran yahoraga irasa kuri Israel, noneho Iran yo baranayitwikije cyane, bagiye bazana indege, abanyamerika baramanuka baraturitse, ariko nanone bakabona Iran iracyari kubarwanya, baza kubyibazaho. Gusa amakuru y'ubutasi bakuruye ni uko buriya Iran ntabwo nubwo yabarasaga gute yarafashwaga, ko Iran buriya yari ifite iturufu yakoreshaga, buriya muhora wa Hormuz, uriya muhora wa Hormuz ni agace ka Iran yari isangiye n'igihugu gatoya, ariko Iran ni ukontorora. Rero Amerika bari gupanga ko bashobora kujya kwigarura Ireland, bakaba bemeje Iran, kuko n'ubundi hari ibintu abanyamerika bagerageje kurwana kenshi, kuko bakubitaga Iran bakabona itari gupfukama ngo isabe imbabazi, nkuko wahana umwana ukabona ntari gusaba imbabazi, ahubwo ari gukomeza gushikama ameze nk'ushaka guhangana. Kimwe nibyo byabaga kuri Iran. Rero Iran bayitayaga amagambo, bakavuga ngo Iran yatsinzwe, ngo nta bikoresho isigaranye, ariko yo ikagenda ikajya ku karubanda ikavuga ngo nta gutsindwa, buriya ni amagambo bavuga gusa. Noneho Perezida Donald Trump yararwanya agira ibikoresho bitangira sitoke y'intwaro itangira kumushirana, kuko bari bari gukoresha intwaro nyinshi. Barohereza akadrone ka 50 na misile y'ibihumbi 100, urumva Amerika yarahombaga cyane, kuko buriya Amerika mbere y'uko Israel ikoresha ubwirinzi bwayo bw'ikirere, nako Israel yarindwaga na Amerika niyo yayirindaga mbere na mbere. Noneho uburinzi, amadrone yacikaga uburinzi bwa Amerika, nako misile za Amerika yabaga ari bukeya. Bumva izo misile nkeya nizo zajyaga ku butaka bwa Iran, nako bwa Israel. Israel nayo yoherezaga kuri Iran barayirashe bikomeye, ariko bakajya babona iracyari kubarasa. Hari abantu bigeze Trump yarabibonye rero avuga ati reka nshaka abantu bohereza ku butaka bajye kurwana intambara muri Iran ku butaka, kuko ku butaka bari babiteguye n'ubundi. Nuko bakunda abanyamerika bari baragiye kurwana muri Vietnam, ariko mu kurwana kuri Vietnam ho barwaniraga mu buvumo. Vietnam niyo mpamvu batabashoboraga. Ibirindiro by'abanyamerika byabaga biri hejuru, Vietnam bari hasi mu buvumo, ku buryo utashoboraga kumubona, kandi Vietnam bari abantu bagufi bananutse, ku buryo aribo bonyine bashoboraga kwinjira mu buvumo bwari bwarabagenewe. Nuko intambara yarakomeje, kuko urumva iyi ntambara yarwanagwa yari intambara y'ubukungu, barwanaga intambara y'ubukungu. Amerika yarwanaga intambara y'ubukungu, igihe kigeze rero bavuze ngo bagiye gufata akaga yandurwa n'ikirwa gikomeye cya Iran. Iran avuga ngo igiye gufunga umuhora wa Hormuz. Ubwo ifunze umuhora wa Hormuz, ibiciro bya peteroli, kuko umuhora wa Hormuz hacagamo ibicuruzwa byinshi, bimwe byabaga bijyanye peteroli, ibindi bijyanye amagaze, hacagamo ibintu byinshi, ariko ibyo bintu byacagamo ntabwo byishyuraga. Hacagamo ubwato bujyanye ibicuruzwa. Nyuma Iran imaze guhagarika gufunga umuhora wa Hormuz, icyo gihe ibiciro byatangiye kugwa hasi.
n'amapeteroli birahenda, ibintu birahenda ku isoko, birahenda cyane. Gusa kugira ngo bafungure umuyoboro Hormuz wongere gufungurwa, ni uko byabaye ngombwa ko Amerika na Iran bahagarika, bashaka uburyo bajya mu biganiro. Byaje kurangira rero bagiye mu biganiro, kuko bari kugira ngo barebe ko bakongera kugarura ubukungu bwari bugiye kugwira isi yose, kuko iyo ibihugu bya Amerika bikorera Amerika, inyungu yayo ijya hasi, Amerika nayo yari guhomba kurusha, kuko ibyo bihugu byari bimeze nk'aho bisorera Amerika. Ikindi bakoraga intambara y'ubucuruzi bwa online kugira ngo barebe ko babona amafaranga, bakavuga ngo uyu munsi Amerika na Iran bajya mu biganiro, kuko ugasanga kuko babigiye vuga saa 12 bajya mu biganiro ugasanga babigiyemo. Intambara rero yarakomeje, ubwo twavuze ko yatangiye 28 z'ukwa kabiri, 28 z'ukwa kabiri. Ubu ngubu ni intambara imaze amezi arenga 3, twatangiye mu amezi arenga 5. Kandi buriya Iran yafashwaga n'Uburusiya